Dubrovnik je danas jedan od najistaknutijih gradova Republike Hrvatske. Radi se o gradu koji je veliki turistički centar, a pri tome ima i vrlo bogatu historiju. Dubrovnik je vjekovima imao status moćne trgovačke republike i dugo vremena je uživao izvjesnu samostalnost i slobodu, čak i kada su se oko njega smjenjivala razna carstva i kraljevstva. Kada sve to uzmemo u obzir, postavlja se pitanje zašto je Dubrovnik danas sastavni dio Hrvatske. Prvo ćemo reći par stvari o historiji Dubrovnika i okolnog prostora. Prvi tragovi života na tim prostorima sežu hiljadama godina unazad u prahistoriju. Ali kada govorimo o samom osnivanju naselja, odnosno Dubrovnika, tu je situacija dosta komplikovanija. Dugo vremena široko prihvaćena hipoteza je govorila da je grad osnovan u 7. vijeku nove ere. Međutim, na temelju raznih istraživanja koja su sprovedena u novije vrijeme, mnogi taj datum koji se tiče osnivanja naselja guraju dosta dalje u prošlost. Bilo kako bilo, ono što znamo je to da je Dubrovnik do 10. vijeka bio važno trgovačko središte kada govorimo o istočnoj Jadranskoj obali. Što se tiče historije Dubrovnika i Dubrovačke republike, neki je dijele u 3 perioda. Prvi period bi trajao negdje od ranog srednjeg vijeka pa sve do početka 13. vijeka. To bi bio period dominantno bizantijske prevlasti nad Dubrovnikom. Drugo razdoblje bi trajalo od početka 13. vijeka pa sve negdje do sredine 14. vijeka. To je razdoblje obilježeno velikim uticajem i prevlašću Mletačke republike. Inače, tokom svog postojanja, Dubrovnik je često imao probleme sa mletačkim ekspanzionističkim težnjama. Treći period bi trajao od navedenog kraja drugog perioda pa sve negdje do početka 19. vijeka. Preciznije govoreći, taj period traje sve od 1358. godine, kada je Višegradskim ugovorom zapravo utemeljena republika, pa do 1808. godine, kada su Napoleonove snage srušile tu republiku. Tu dolazimo do niza bitnih događaja koji se tiču teme ovog videa. Nakon sloma Napoleonove Francuske i nakon njegovog prvog izgnanstva na otok Elbu zasjedao je Bečki kongres. Predstavnici velikih sila na tom kongresu bavili su se uređivanjem evropskih granica, koje su bile u haosu nakon Napoleonove vladavine. Ono što je bitno za našu temu je to da nakon svih tih navedenih događaja, Austrijsko carstvo prisvaja nekadašnja područja Dubrovačke republike u svoj sastav, i to u okvir krunske zemlje Kraljevine Dalmacije. Navedena Kraljevina Dalmacija je u okviru Austrijskog carstva, odnosno Austro-Ugarske monarhije, postojala sve do 1918. godine, kada dolazi do kraja Prvog svjetskog rata i raspada monarhije. Nakon što je Austro-Ugarska monarhija zvanično rasformirana, na njenim ostacima između ostalog formirana je i država Slovenaca, Hrvata i Srba. Dana 1. decembra 1918. godine, ujedinjenjem države SHS i Kraljevine Srbije, dolazi do formiranja Kraljevstva SHS. Tako je Dubrovnik postao dio novoformiranog kraljevstva. Odredbama Vidovdanskog ustava iz 1921. godine formirana je Dubrovačka oblast. To je jedna od 33 oblasti, na koliko je kraljevstvo u unutrašnjem pogledu bilo podijeljeno. Kada je kralj Aleksandar Karađorđević kasnije 1929. godine zaveo diktaturu, on je između ostaloga promijenio ime države u Kraljevina Jugoslavija i izvršio je njenu unutrašnju preraspodjelu. U toj novoj situaciji Dubrovnik je postao dijelom Zetske Banovine. Nakon atentata na pomenutog kralja Aleksandra 1934. godine te čitavog niza političkih događaja nakon toga, 1939. godine dolazi do potpisivanja sporazuma Cvetković-Maček. Odredbama tog sporazuma dolazi do formiranja Banovine Hrvatske. U sastav te Banovine ušao je i Dubrovnik. Ubrzo poslije toga vihor Drugog svjetskog rata dolazi do Kraljevine Jugoslavije, te ona pada za svega 11 dana. U međuvremenu, ustaše koriste tu situaciju i proglašavaju formiranje nezavisne države Hrvatske. Kao što vidimo, taj teritorij je obuhvatao i Dubrovnik. Nakon što su fašističke snage poražene, dolazi do formiranja druge Jugoslavije. Sastavni dio te tada nove Jugoslavije je bila i Socijalistička Republika Hrvatska, u čijim okvirima se nalazio i Dubrovnik. U takvom uređenju Dubrovnik je ostao u sastavu SFRJ sve do njenog raspada, koji je uslijedio tokom 1990. godina. Nakon što je sproveden referendum o hrvatskoj samostalnosti 19. maja 1991. godine, većina stanovnika Dubrovnika se opredijelila za nezavisnu Hrvatsku. Od tada pa sve do danas Dubrovnik je sastavni dio Republike Hrvatske.